mbabwire abo twari kumwe ejo naribabwiye, hari agatabo ndazi ko tari wakabonye nyine kari agatabo gato, burya buntu bw'ubutabo bandikaho kasohokeye igihe kimwe n'akandi kari kanditseho kajya ku mutima w'umuntu, n'akandi kari kanditseho ngo abantu b'Imana bagiye hehe, hari akandi rero kari kanditseho ngo hano hari akazi ngo ariko nta nyungu. Abantu babiri bagiye mu gihugu, bashitse kuri duwani, basanga pankarite yanditse ngo kaze mu gihugu cyacu, hano akazi kariho ariko nta nyungu iriyo. Umva nawe, barinjiye babisomye, kaze mu gihugu cy'iwacu, hano usanga handitse ngo welcome, hano ngo soyez bienvenue, babivuga mu ndimi nyinshi, karibuni sana kwetu. Arangije babiri baragiye, bashitseyo baca baronka akazi kabahemba byinshi. Umwe arabateye bagabo, kababwiye ko nta nyungu zihari, aya mafaranga sinkwiye kuyabikina, akajya yakorera arungika iwabo, ayakorera arungika iwabo, arubaka amazi, aragura inka, aragira amafamu, aragira ibintu, reka aratunga, ari iwabo. Agenda gushaka umugore, ajya iwabo, amushakira iwabo, akajya afata akaruhuko, akajya kuramutsa umugore n'abana hari iwabo. Undi mugenzi we inota yikorera, aratunganirwa, aragura imodoka, arubaka amazu meza, ashatse umugore muri icyo gihugu, aregeranye, reka ibihinda, ibirara mu nzu n'ibirara hanze. Rindira rero, haza kuba rero itangazo ryihuta. Umuntu wese utari wo muri iki gihugu tumuhaye 24 heures, mwese mutahi wanyu, mwese. Wa wundi wabirungitse iwabo ngo yaciye yiyambara agahuzu kugira ngo bataza kuvugira ngo bagira ngo yambaye impuzu z'iwabo, yaciye yambara izo yazanye, aca yambara ziyari yarazibitse ahantu azikubitamo. Wa wundi nawe wabyiyegeranyirijeho arapakira amakamyo, umugore n'abana arajyana. Ageze kuri bariyeri harya nyine baramwe ati gute sawa, ibi bintu pakiye ni ubijyanye he? Ati n'iby'iwanjye. N'ibyawe ateko wabirondereye? Ati muri iki gihugu kweri narakoze birashima. Barebye mu gitabo, ati hoya umunsi winjira byanditse ko ntacyo wazanye. Ati soma kiriya cyapa, irya pankarite, hano hari akazi ariko nta nyungu. Rero kirazira umugore n'uwa hano n'abana n'aba hano, nibi byose ufite genda uko waje ni kusohoka. Wa mugenzi we nawe arageze, ati wewe gute? Ati giye uko naje niko ntashe he, narabimenye ko hano hari akazi ariko nta nyungu, nditahiye. Nimwumva abo bantu babiri rero bagiye, umwe yagiye kumaramara no guteterwa, undi ajya kuryoherwa mu bintu byiwe ko yari yamaze kubigeza iwabo. Mbega twebwe iwacu ni hehe? Tureba ababyemera ko iwacu ari mw'ijuru. Muzana ubutunzi bwacu rero tubushikiriza Imana mu izina rya Yesu.